Programa Chekanchay Ñan Nikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskaychunka Quinsayo Julio Killamanta Isaías p'anqapi hatun yupaynenqa kashan Pisqachunka kinsayoq ihuch'uy yupaynentaq kashan kinsa. Ahinamanta tata Diospaq parlaynenqa niwanchaq. Runakuna payta qisachanqanku, pisipaqtaq hawanqanku. Payqa imaymana nanaywan ñit'isqa kanqa. Hinataq ñak'ariwan llakipi ima yachasqa kanqa. Payta wasanchaspa waqniqta qawasunchik. Payta qisachasun manataq munakuywanchu qawasun. Ahinamanta kay profecía Isaías profetaman willasqa karqa. Imaynatachus Jesucristo hamuytawan ahinata kay pachapi pasanan kasqa. Tukuy llaki noqanchikpaq. Pero chayrayku, chay tukuy mana allin kawsayta pasasqan rayku noqanchik kutichisqa kanchik haqay hanaq pacha k'acha kawsayman. Chayrayku tukuy mana allin ruway, mana allin yuyaykuna, tukuy mana allin parlaykuna sapa qhari wawa y warmi wawan Adanpaqta kaqkuna karcelman hina churaykunku hanaq pacha kawsayninta. Noqanchik anchatapuni yuyananchik tiyan imaynatachu Señorninchik Jesucristo kay pachaman hamuspa despreciasqa karqa, qisachasqa, ñak'arichisqa, yahinamanta llakipi churasqa y noqanchik mana qhawarqanchikchu uyanta, mana chayqa noqanchik saqirasqanchik yahinamanta payqa tukuy nanasqa qhari runa hina kay pachapi karqa tukuy imata hap'ispa. Yahinamanta noqanchik astawan k'askakunanchik tiyan sapa p'unchay. Y tukuy kay mana allin yuyaykuna, mana allin ruwaykunata saqipunanchik tiyan y tukuy mana allin parlaykunatapis. Kunan mañarikusunchik tata Diosmanta yanapanawanchikpaq tukuy imapi ñawpaqman rinanchikpaq. Y qhawananchik tiyan kay Jesucristo kawsayninta imaynatataq pay pasarqa. Hanaq pachapi munakuq Dios tatayku, tukuy wawasniyki kay p'unchaypi chimpakamuyku. Tukuy huchasniykumanta pampachawayku. Ashka kutita qanmanta karunchakuyku. Ashka kutita tukuy mana allin parlaywan, tukuy mana allin yuyaykunawan y tukuy mana allin ruwaywan qanmanta karunchakuyku y qhispichiwayku. Y bendice kay tukuy wawasniykita pikunachus kay programata sapa p'unchay uyarikamunku. Bendice familianta, trabajumpi y tukuy imatacha ruwanku chaykunapi. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Bendición Kachun Tukuy Qankunapaj Wakichikuy Sapap Unchay